turabashuhuje kandi tubifurije komeza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira munyuze kuri izi channel zacu ebyiri arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Reka tubahe ikaze tunabashimira ko mwarahisemo kujya mubana natwe muri iyi gahunda y'amakuru n'ibiganiro bya buri munsi. Nimba uri mushya hano nagushikariza kubanza gukora subscribe mbere yuko udukurikirana kugira ngo n'ubusanzwe ujye mu ba mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bwa vuba na cyane. Nguhaye ikaze ngiye mujye kubana muri gahunda y'amakuru n'ibiganiro. Nitwa Etienne Besa. Tugiye kuganira ku bijyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho igisirikare cya Kongo bigaragara ko muri raporo zigaragazwa n'ibigo bitandukanye bigaragazwa ko ibihugu byagiye bigura intwaro zivana mu mahanga byabigaragaje Kongo muri Afurika yabaye ya mbere mu mwaka wa 2023 uko yatumije intwaro zifite agaciro ka miliyoni zisaga 700 z'amadolari y'Amerika. Rero dukomeje kwibaza ese kubera iki igisirikare cya Kongo gikomeje gutsindwa cyangwa se gikomeje kwamburwa bimwe mu bice cyagenzuraga muri Kongo bakabigenzurwa nabo bitinyeshyamba badafite ibikoresho nk'ibyo bafite. Tugiye kurebera hamwe ikibazo nyamukuru igisirikare cya Kongo cyo FARDC gifite. Murabizi ko cyagiye gihabwa imbaraga, gihabwa umusada n'ibindi bihugu bitandukanye harimo nk'igihugu cy'u Burundi cyohereje ingabo zisaga 15 kugira ngo zize gufasha iki gihugu mu ntambara bahanganyemo na M23. Sanga aho byahereye kuko n'ingabo za SAMI DRC zo mu gihugu cya Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania nabo mu by'ukuri bohereje ingabo zo kuza gushyigikira igisirikare cya Kongo. Ntabwo ari izo ngabo gusa kuko n'ingabo cyangwa se n'abarwanyi ba FDLR basize bakoze genocide mu Rwanda nabo biyunze n'igisirikare cya Kongo ndetse na Wazalendo. Ariko mu by'ukuri igisirikare cya Kongo gifite kimwe cyose, gifite ibikoresho. Abasirikare ba Kongo bivuga ko bahawe imyitozo ku rwego rwo hejuru, ariko urebye uburyo bimeze ku rugamba ntabwo bimeze neza. Bamwe baratsindwa cyane, baratsindwa ku buryo bukabije n'igisirikare cya AFC M23. Twibajije rero mu iki kiganiro kuko igisirikare cya Kongo kitabasha kurengera bimwe mu bice by'ubutaka bwa Kongo bikageraho abarwanyi ba M23 babambura ibice byabo. Ibi byo kuganiraho nguhaye ikaze. Kuva muri Mutarama igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyahuye intambara ikomeye mu mirwano bahuje n'abarwanyi ba M23 kuva intambara kongera kubura muri 2021. M23 ubiragenzura ibice bitandukanye n'imijyi y'ingenzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Vuba aha kandi M23 yafashe umujyi wa Walikale kure hashoboka mu burengerazuba uyu mutwe umaze kugera. Kinshasa na ONU na bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ibyo mu bihe bya vuba Kigali iteme cyangwa ngo ihakane mu buryo bweruye. Bisa n'ibitunguranye kuba M23 inesha ku rugamba ingabo za leta ya Kongo mu gihe mu mibare ivugwa izi ngabo zikubye inshuro nyinshi umubare w'abarwanyi ba M23. Mu gihe ingabo za leta zibarirwa mu bihumbi birenga 100, ONU ivuga ko abarwanyi ba M23 babarirwa mu bihumbi bike kongeraho ibihumbi hagati ya 3 na 4. Loni ivuga ko ubyavuye mu Rwanda. Umubare nyawo w'abarwanyi ba M23 ubu ntabwo uzwi neza. Hejuru y'ibi hiyongeraho ko kuva mu mwaka wa 2023 igisirikare cya Kongo cyashowemo asaga miliyoni 794 z'amadolari y'Amerika, menshi cyane kurusha amafaranga ibindi bihugu bya Afurika byashoye mu bijyanye no gutumiza intwaro mu mahanga. Kongo yaguze intwaro uzakabakaba miliyoni 700 muri mwaka wa 2023. Ariko se kuki ingabo za Kongo zatsinzwe bikomeye mu burasirazuba bw'iki gihugu? Kuki M23 ibirukana mu bice bagenzuraga ndetse igasigara bigenzuye? Amakuru y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC turayahera mu myaka yo hambere cyane ku butegetsi bwa President Mobutu. Inzobere zivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari gikomeye cyane, cyubashywe cyane nyuma y'ubwigenge mu myaka y'1970 no mu myaka y'1960 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Ngendo wa Zabanga Marshal. Bivuga ko iki gihe igisirikare cyagikomeye ariko cyaje gucikamo ibice no gusenyuka. Ni bivugwa na Mvemba Fezo Dizolele ukuri African Program mu kigo cya Center for Strategic and International Studies CSIS. Avuga ko mu mpera z'ubutegetsi bwa Perezida Mobutu nibwo igisirikare cyashengabaye yubatse ingabo zimurinda zifite ibikoresho bikomeye, ariko ntiyita ku gisirikare cyose muri rusange.
hejuru yo kubura ubushobozi, igisirikare cyahuye n'ikindi kibazo nyuma y'amasezerano y'amahoro atandukanye yo kurangiza intambara zo mu mwaka w'1990. muri aya masezerano harimo kwinjiza mu ngabo abahoze mu mitwe y'inyeshyamba, bivuze ko kugeza hagati mu myaka y'ibihumbi bibiri igisirikare cyakigizwe n'abari mu cya Mobutu n'abahoze ari inyeshyamba. Iki gikorwa cyo guhuza ingabo n'abahoze ari inyeshyamba ntabwo cyakoze neza hose nk'uko Richard Moncliffe wo mu kigo cya Crisis Group abivuga. Avuga ko isukari itivanze neza mu cyayi, bikomeza kuba gutyo mu myaka yakurikiyeho. Nyuma y'izo ntambara twabonye igisirikare cy'igihugu kigizwe n'impande nyinshi zahoze zirwana, buri ruhande rufite intego zarwo, rimwe na rimwe zijyanye n'agace ruvamo, ntibumve amategeko y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Kunanirwa guhuza neza imitwe itandukanye y'inyeshyamba mu ngabo byatumye haba ibibazo mu kuzitegeka ndetse no kubura k'ubuyobozi bukwiye bw'izi ngabo. Uyu Mvemba Fezo Dizolele avuga ko abanyekongo bashobora kurwana ariko bakarwana ahantu hari ruswa no kuyobora kujegajega. Amafaranga arasohoka ariko ntihagire ukurikirana uko amafaranga yakoreshejwe. Dizolere yavuga ko kwiba ibigenewe abasirikare na ruswa bituma kugeza n'ubu bigoye kumenya neza umubare w'abasirikare bose ba Kongo, kuko akenshi uwo mubare ukabirizwa ku mpamvu z'inyungu no kuyobya amafaranga agenewe izi ngabo z'iki gihugu. Avuga ko ari ubucuruzi cyangwa se business nini itifuza ko haruza kuyigenzura. Richard Moncliffe yongeraho ko ubuyobozi bubi mu ngabo butanga ishusho y'ubutegetsi bwa guverinoma nabwo buri mu kibazo nk'icyo. Avuga ko ari ikibazo cy'ubutegetsi bwa politiki hamwe na ruswa ikabije, n'ahandi ingabo ni ishusho ya sosiyete na politiki ziba zihagarariye. Uyu mugabo Moncliffe avuga ko kubera ruswa amafaranga menshi ashyirwa mu gisirikare ari gakeya cyane agera ku musirikare wo hasi, ko abasirikare bato bahembwa make cyane kandi imiryango yabo ntiyitabweho habe na busa. Mu ntangiriro z'uyu mwaka icukumbura rya BBC ryasanze abacancuro muri Romania bazanywe na leta ya Kongo kurwana muri iyi ntambara barasahembwaga asaga $5,000 by'amadolari y'Amerika buri kwezi, ugereranije n'umusirikare muto wahabwaga asaga $100 ku kwezi, rimwe na rimwe nayo ntamugereho. Mu kumenya intege nke z'igisirikare cya Kongo, leta ya Kinshasa yasabye ibihugu bitandukanye birimo n'ibituranyi kuza kugifasha kurwanya abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community zoherejwe muri Kongo. Leta ikavuga ko zije kurwanya M23 ariko kuko kurwana bitari mu nshingano zazo, byatumye nyuma y'umwaka umwe Kinshasa itongera amasezerano yazo, izi ngabo zisubira mu bihugu byazo. Nyuma Malawi, Afurika y'Epfo na Tanzania zohereje ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Izi ngabo zo zafashaga iza leta muri iyi mirwano. Gusa Dizolele avuga ko ubushake bw'izo ngabo z'amahanga bushingira ku bushake n'umuhate w'ubutegetsi bw'ibyo bihugu. Abacanco b'i Burayi nabo biyongereyeho bari bafite intwaro abasirikare ba Kongo ubwabo badasanzwe bakoresha. Aba basesenguzi ariko bavuga ko aba bose batashoboye guhagarika cyangwa se gukoma mu nkokora M23 kugira ngo nikomeze kwigarurira ibice bitandukanye byo mu ibi bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Hari andi makuru avuga ko ingabo za M23 zishobora kugera kure hashoboka. Mu gihe ingabo za leta zigaragaza intege nke, abasesenguzi bibaza aho M23 ishobora kuzagera. Moncliffe avuga ko byerekana ugukomera kw'ingabo za M23. Avuga ko ari ingabo zubatse, zifite ikinyabupfura, zifite uko ziyoborwa, gutegura ndetse n'ubutasi buri ku rwego rwo hejuru, ndetse akavuga ko zifite ibikoresho biri ku rwego rwo hejuru, ndetse akanemeza ko zifite ibikoresho biri ku rwego rwo hejuru birimo ibyo zagiye zinyaga cyangwa se zambura igisirikare cya Kongo cyo FARDC. Gusa nubwo M23 irimo kwihuta mu gufata ibice bitandukanye, kubigumamo no kubitegeka ni ikindi kibazo. Imijyi bagenzura nka Bukavu na Goma igoye no kuba za banki zigifunze, bivuze ko hari ikibazo cy'amafaranga. Ibice by'ibicuruzwa by'ibanze n'ubugizi bwa nabi bwazamutse bwafashe indi ntera. Kubera izo mpamvu, inzobere zivuga ko nubwo M23 yakomeza kwigira imbere, izagurwa no kugumana no gutegeka utwo duce yafashe.
mu buryo burambye inzobere zivuga ko igisirikare cya Kongo gikeneye ivugurura ryihuse kugira ngo kibashe gutanga umusaruro, ariko izi nzobere zikavuga ko ibi bisa n'ibidashoboka kuko ivugurura ari igikorwa kirekire ndetse gihenze kandi gishingira ku gukomera k'ubutegetsi n'ubushake bwa politiki. Moncrief avuga ko abanyapolitike batinya cyane gushyiraho uburyo bwo gukorera mu mucyo ku bayobozi b'ingabo, baba banafite ubwoba ko bishoboka ko igisirikare cyabahirika ku butegetsi. Uyu ni umusozo wacu w'aya makuru, reka ngushimire cyane ubana natwe umunsi ku wundi, gusa nagushishikariza gukomeza kubana natwe ukora subscribe, usharinga ibiganiro byacu, ukanda like ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe hasi muri section ya comment. Reka mbifurize kugubwa neza, Imana ikomeze ibarinde. Shalom.